ดูดอนมีนุเลปาอุลนาวปอลกันเท่าทะคอมเชียวหมอเช่นอินโฟอินนันกุดกันเล่าไก่ตุนี้ท้องนิกุลหลวนงาดิซัมบาร์นิรุกซาร์เตซิงาจุนช่วยบัววันจามินบอมทลากิมีปฐุมันทีผิวเป็งรัลครั้งปนีอันไก่ไม่ทัลจูอินอันทลานสวกีอันกับทัดปะคุกัวรัลครั้งโมโตบอมอันป่วยอันมีไก่มีปนีอันรุนสวกที่นอดรอนินจาวงูแอร์พอร์ตบอมอันทลากDepeyin Pengi Khua le Raltlan Beunak Vanzam in voice sari Lenglo bom Thlak Ralkap Council Pukpi in Thailand mi pani Tuahmawh Lala SSPC zwal kaubot Tualsung Thutanga Falam Peng Ralhrang Khua Y12 in bom kul Lenglo Thlak Gan ko Peng Thuthang ICA in Mizoram Chief Minister le NGO Hruai tu Pol Zanri Akil pi Chun Laitlun Thuthanga Putin le Modi Delhi a ninhi song an Taungngo Kilhim nak le sumdon nak lam thupoi mo zet an rel khom Ukraine ni swalam Donbas mun ram Zate'n kan la thu ding tia Putin in rawa suang US in alau Phatsan Thei si tia EU hruai tu polin Ukraine ralrin nak an pe ti le ane tabika chain info thai kau nak kanun thanding kan thu thanga chem tiang in ngai sakram dinga kalo som Shwebo a Vanzamin bom Thlak mi pathuman thi sakai ram chen Shwebo Peng tit chu pin khwa chu Long kai ninga ni mi zan Zing wang hlan I rep lai Zing lam na ji pakhat le minute hlai kwa chek chia khan Ralkap Council Polyjet fighter pakhatin bom awa thlaki kum som thum pangami min tu wen le anupi ma mi lon an in kiangi kum sari mi ma le wen thun ti pol an thi tia thei si Shwebo copy ni swat thanglam tit chu pin khoi lai hlum pakhat chun operation khala umlo dawok na khal jiang mana umlo asan lewang umlo rawrin bomara thlak se kautia arel tu veki tit chupin khwa bom Rathak tu jet fighter hi mandali khopi kiangi tara u airbase si hung pokasi athak mi bom hi pon zani somnga bom phun asi tia anrel Ralkap Council hin tu rong hi sakai ram chen sunga jet fighter le tunwan rala phun mangin bom an thlak na sajeti kandung December ni khat ni watlet peng ni swalam kapi bom an thlak na khala khan tol sung mi pangai nun nak an chan pha asi phiu penga Ralhrang pani an kai mi pi Ralkap Meithal chui an Tlansuak ruanga an kap that tini sun December ni lini jinglam na ji parha le khua ya khan baguram chen Phyu Peng ziawari khopi chet kwenisin munram hal ding vai wa ke pok suak Phyu Peng pa ka pha Ralkap pole sa gwen ke tisin munram hal ding ra pok suak ve Ralhrang Ralkap rual chu chet kwen ta war kianga tongor khwakin an ka po chem chaw na ji khoi sung ron ka ok na ka Ralhrang Ralkap pakhata thi Chutluna chi tin timi pa le min chi timi pa Ralhrang Ralkap pani chu nung daminan kai chuan kai mi te pani chu Phyu Peng pa ka phai an platoon commanderin thua su re rawlaya akil tu mi pi Ralkap polimai thal chu lokin an tlan Phyu Peng pa ka pha Ralkap polin do yi an ka na ka an pani nan thi tia thei si platoon commander ti chu koltong chun tat su mu atlan so ruan ka that mi chi tin timi pa hi Phyu Peng Light Infantry Battalion Zathum le paruk nagasin Ralkap Senthumi pension la si Ralkap polithunai na an lak nui si khan ham that nak dua amai lung puak suak ten phur jetin alut sali Phyu Peng sungi takun daing gate le sakun gate pola Ralhrang Ralkap pola hau hai tol sung mi pi aphun phuni soisa I harsat nak thlen re raw tu si tuitum Taungngo no hruaki an ka ok na ka hin Ralhrang Ralkap pol kut sungi sin G3 Meithal zone khat G4 Meithal zone khat Ziandong Mekzen kop nga Ziandong hlei nga ti pol an lak saki daw thleng tumi pi Ralkap lam chu Tuahmawh zau manan umlo Pakukku penga Ralhrang Mawtaw boman rak puai an mi kai pani an Runsuak December ni linia khan maguiram chen Pakukku peng le mian peng ri tok naka SSPC Ralkap pol mun ni rawria bom Puah an tongi Ralhrang Ralkap pakhat ruangan sari hlaya an mi kai pani an Runsuak thei tia Kama mun ram daw thleng tu tang rual polin an run than December nilin ya khan nyaw jet pin piu so thi kem kianga Ralhrang polimo to taumi chu zin pitluana bom rak kam chen mi pi Ralkapin an rak puah chem chawi bomi an puanga mi an moto chu zin kapa tan ta in Ralhrang pol chu lu sammang lon an tlan se chem chaw chuti boman rak puah zara Ralhrang polin kai motoi an run phurmi kanma khopi vengthen pathum na ki tual sung mi pani chu mi pi Ralkap polin an Runsuak thei hi ni thau thawa Pakukku district sungi ralam siali rapok
Mithila Division somkwa pakwanak hnuai battalion zali le hlei sari zali le hlei riat zali le hlei koi Ralhrang Ralkap rual chu mipi Ralkap tangrual polin bomandak poi ale hnui munram anwathian faina ka Ralhrang Ralkap ruang pakhat Pukpi mu le ral thuam dang anwasar hi December nilini Pakukku pengi Ralhrang pol mun ni rauri annam na ka hin kama tatpong su magui PDF mianpa ka pha paupa ka pha le Pakukku district PDF pol antang khomasi Thihhnawh drone in Taungngo airport boman Thlak December nili jinglam naji pariat le minute hlei nga khan warezain pol kom le tantong saklam PDF pol tang rualin baguram then Taungngo I keku mati airport chu Thihhnawh drone sanman FPV phun polin bom an wathaki Vanzam tum hun sungi Ralhrang Ralkap poli tlun van ral kilven nak tower le anjamar nak tower pi chu an siat so thaitia warezain pol komi news and information tuanwau nei tu inarel athu athi pian red mi tlun van ral kilven nak pol paltlangin airport sung tiang kan balu no thei anti jamming FPV drone timi sanman Thihhnawh drone polin bom kan bathak thei Thihhnawh drone Vanzam te pali kan thaluti pani chun an target thel lawin an wanga thei sum zingi in hnai nok tuk ruanga adang pani chun an target an thel deuh tia warzain pol komi tuanwau nei tu chunarel tuitum an malak nak hi amina operation thunderbolt tia an buni rampum huapi mipinun nak in lelau le kan nei thinglung pol in siat sware rau tu Ralhrang Ralkap pol kan kut rul sal naka hi kan operation hi kan pe vi vaudinga si tia warzain pol kom chun thuan suwa tuitum hi chui an operation thunderbolt I ake karkhat nak fangasi tuitum Thihhnawh drone ni boman wathak naka hin Ralhrang Ralkap poli Vanzam pok le ratum an control nak tower pi le drone lakisi an kilvenok nak jammer pol an kang siat tia an rel Ralhrang poli tlun van ral kilven nak athua thi pian red mi pal tlangin du sa te hiti kan vanuai thei chu kadi riam lolo sitia tuitum operation thunderbolt ti tonwau nei tu pakhat chunarel chuti boman wathak thluin Ralkap council MI35 raldau helicopter pakhatin arakap kirve tuitum hi kan ke kar khat nak vialasi malak pe viwau kan tum santhar thiam nak thil ri le atwan tu ding milai khal kan tiaro thep kan pol kom hi inrun bom kham niku tuitum dau thleng nak a hin rin le taimak suain mi pirian in siang ve niku tia warzain pol komi news and information tuanwau nei tu chunarel Depeyin pengi Khua le Raltlan Beunak Vanzamin voiceari Lenglo boman Thlak sagai ram then Depeyin peng sungi Khua pol le Raltlan poli kham lake an Beunak mun pol Ralkap council polin jet fighter le gyrocopter pol mangi voitam tuk boman Thlak ronga tual sung mi pi athong tel sahim nak ranga asuk sawa an tlan re rautia Depeyin peng sung mi pi ukhroi na ki tuanwau nei tu pakhat chunarel mizan sun December ningani simlam naji pakhati sin zan khothim nu pi tiang mung yo khopi nama kai si hung pok gyrocopter pani le tara u airbase si hung pok jet fighter panin Depeyin peng ni tak saklam kung yu wan yan kholui Raltlan pol nak khamlak mun pakhat le Depeyin peng ni tak thanglam bo jan Khua le an kholui khamlak mun pol chu nasatukin boman Thlak tol sung mi pi pol chu an sahim nak ranga asuk sawa Raltlani an na nok tuk lai ronga le khothim nu pi tiang khala Vanzam zam re rawin bom an Thlak pe re raw ronga mi pi Tuahmawh mi le athil siat so mi zat chu thei fel asi thei ri law lungphang in kan sa hiai mi pi pol chu asuk sawa an tlan an zam tui khothim nu tiang khala Vanzamin abom Thlak a chol ri law a khosen in raran tlan thlui mi pi Tuahmawh mi an ti chu kan thei kau nan pe tlayo theimu mal khal kan ri law tia tol sung mi pakhat chunarel Depeyin peng sung hi Ralhrang Ralkap polin Vanzamin boman Thlak thei zeti tuikum thal me ni hlei ni khala khan Depeyin peng sungi u theng khotlong in chu MiG-29 fighter bom arak thlaki tlong siama pakhat le tlong ta mi kul amuna an thichi mi zale pangain hriam man ngai chui naw hak hriam manga lakisi pani chu neta anrong thibet tia thesi Ralkap council poli Pukpi in Thailand mi pani Tuahmawh Lala mizan Zing lama khan Thailand ramri miawari khopi thanglam minlet pan Khua Ralhrang Ralkap pole KNU Ralkap tangrol pol na Zate'n kapoi Ralhrang polika mi Pukpi mu Thailand ramlama watla in Thailand mi pani Tuahmawh tia thesi Thairam sungi Pukpi mu awatlak nak hi minlet pan Khoi khatlam ral me ku kin Khua ti mi si ko sungmi pani in hriam man ngai hlaya
khosung mi pi tam son chu an lung phang in Raltlan tia Thai media polin an tarlang kandung November thanelam khala khan hi me kukin khwa thawa hin Ralhrang poli Pukpi awatlai Myanmar ramisi Raltlan pol umnak thlam nga in Raltlan na hak pahni le midang pathumin riam ma an ranga ramri tloni Thailand tlong in rek khat chuan khari Thailand Ralkap pol hin lung oilavin meichi bom mangin si se cha thon si se Ralkap council ralrin nak an pererau hi thua Thailand ram Tlansuak pakhat chun kan chau Zate'n a theilo ngai mo a theyo terdu lo ha hiti chun kan rammi le sa polin an tuar pe re ro ding si tia avui vai thua rel tuichana chun December ninga ni rang SSPC zual ka bot kan run thanding baguram then Phyu penga Ralhrang Ralkap pathuman thi maguiram then yizaju penga pakhat maguiram then thau Pakukku peng le miai penga pakhat chutin anja te komin panga an thi chun kachin ram pha kan penga mi piral kap pakhatin ram le mi phun rang anun nak ahlana si falam peng sum rang khua Y12 Vanzamin bom kul Lenglo Thhlak chin ram saklami falam peng sungi ralam run sial tu Ralhrang Ralkap pol chun falam khopilam panin raman hun norvi vawi chin Ralkap tangrol polin theitokin arak khamre raw mizan sun December ninga nia khan falam peng sum rang khua an kholun le an khothara Ralhrang ke Ralkap pol ralrel nak run bomin Y12 Vanzamin bom kul Lenglo Thhlak tia thesi hiti Y12 Vanzamin bom ara Thlak hlan khua pi sin khosong mi pol chu mun him lami ral an Raltlan thu zau ruanga zau man Tuahmawh mi anei lo tia an rel kan ko peng sung ral lam thu thang pong tong tlang sin yimiat ni lami ral lam sialife Ralhrang Ralkap polin chole yimiat ni karlaki motozin pian khar mi chu tu tiang an ong hri lo tia thesi cho khopi sin ni Thlak lam pong tong nat thei outpost kemisin mizan suna khan Ralhrang Ralkap motor ni in an soki Ralkap thazang som ngarwal rongin thilin peng yimiat ni ronga an vaivak ra ro tia thesi an po peka chun motor nan fe nan anelam chun khamlak zinin ke nan fe kapa sa na se tong sin yimiat ni outpost kemi thazang sil kha oding fe an si mel thilin peng zin se khokyang kap khala operation kolam pakhat an vaivaki drone thon munram an thli thlai ra ro tia thesi ICA in Mizoram Chief Minister Pulaldu Omale NGO Hroi tu Pol Zanri an kilpi kan Zate'n le mipi rangi Thlak Z2 Institute of Chin Affairs ICA hauha nakin December nilinia khan Mizoram State Aizol Khopia Mizoram Chief Minister Pulaldu Oma Mizoram sungi NGO Hroi tu Pol le Myanmar mi Pol telin mi za somthum rong Zanri an kil khom tia thesi mai mi lai pi zon ro thin pem nak thoi bom nak ti mi thulo mangi tuitum Zanri an kil khom na ka hin Mizoram State Chief Minister Pulaldu Oma chu kholian din muni ara kai thei hlaya thusim nak khal ara nei tia thesi Chief Minister in lung oi thusim nak le thucha are le hlaya ram khel lam hroi tu pol achauza na ton tu le Zate'n pol komi hroi tu milang chu pol khalin thu an rel tia thesi program net nak lama ICA ton vau nei tu mailu si moin lung oi thusim nak le thucha rel nak anei Mizoram sungi ICA ton vau nei tu salai van sui san khalin ICA malak dan pol le data rekhat pol hlomin thusim nak anei tia thesi Putin le Modi Delhia ninhi sung an tongo kilhim nak le sumdon nak thupoimo zz an rel khom India Prime Minister Shri Narendra Modi som nakin Russia President Putin chu December nili sin ninga tiang ninhi sung New Delhi aratlong tia thesi Russia le India karlak rualdin muni thungai thlaki kut kayoi an malak tlang dan ding pol rel khomin lungkim tlan nak poimo zz an to tlang theiding bai sei tuitumi Putini India ram aratlon hi Ukraine ral boy nui avoi khat tlon nak asi hlaya leitlun rampi siang mozatin demi an nor rau lai chani tuveki an rak tlongo hin leitlun pumpi le media poli na avit zetasi tuitum Putin ratlon hi all thon loilen tlon men silavi an rampi pani karlaki kilhim nak nim thatha le sumdon nak thula rel khom dingin avoi kulhon thumnak India Russia annual summit meeting rangira si India hin tlun van ral kilna ki tui aman reraw lai mi S400 Trump Vanzam kanak pol hi adu tok non lawi Russia i atwa tharmi Vanzam kanak run nga lei atumi tuitum khala an rel tel sin thaisi Putin khalin ahlani sin Su-57 raldaw Vanzami generation panga nakhi India hena arak zor chia rimrimi
hi thu pol telin kil himok nak lam thoi pe parmi san thar thiam nak thu la pol an rel tel Russia in Ukraine ram anor nuisin zong laki ngau kang ati thei zuak zomi India in Trama chau Zate'n a khremi a khaure ro chingin Russia para ziang thukin zum ngam nak anei timi tuituma hin lailanin alang terasi chun India le Russia Ralkap karlaki zasanok ton nak asimi Reciprocal Exchange of Logistics Support RELOS lungkim tlang nakal tuituma an reltel leitun rampi poli an kha ki an khem walwalaya India hin Russia nenisin zinan ziang mozat arak leire rawi chuya zinan leina ki si anei mi leiba pola thum theinak ding ranga ti in siwai chichi nak lam le Mawtaw lami athil tua mi pol India in Russia nena tu nakitami azor ding thu khal an rel bet ramni karlak sumdon ton nak ding thu na sajeti an rel ding ronga Putin hin Russia rampi sumdon nak lam palai pol arun throi teli sumto nak thu hlalam rel khom nak forum nei chi in ama khalin chutoka thuarel nge thong ni le som thum kum lam tiang Russia le India karlak sumto nak lami an tuan tlang theinak ding mathlir khokha nak pi chang pi pol khang lungkim tlang nak min khen theiding tiang tuituma hin an tim lamasi an ram ni karlak dorok nak ranga US dollar man tul non loading in mairam paisa ve mangi thil leyok ton theinak dorok nak rupee ruble system India rami rupee card le Russia rami mir card pe thlai sumko ta ton theiding in ti pol an rel tlang an rel chat mi chek chi le an lungkim tlan nak pol hi an phuangzar hi lo nan Russia in atul samzet mi IT santhar thiam nak lama India mi thiam pol Russia ram tiang i watron tlang theiding in ti vekhal lungkim tlan nak nei theiding an bai sei ti si Putin hin India in Russia zinan alei theu ruangi US in India pressure apek mi thula thusu nak atoi an ram ni karlaka ziang ramdang man rung khola loading hi adu thu arel telasi ram khel thu hlalama UN G20 BRICS SCO tivek leitun ram tam huap ton khom nak pol kom thu hla pol khal an rel teli India in thong ni kul hluan likumi BRICS pol komi chairman din mun Russia a hle mi khal an ram ni karlak dorok nak ding rangi thilpoi mo zet asi thu an rel tel Putin India ara thlen ya khan Prime Minister Modi in Delhi airport a amaro rin awa mo hlaya azan chu Prime Minister Modi ina an pani in bulpak ten zanri an kil thlang biak nak lam mun poimo rekhat an fan pi hnuin President India rampi khwal lian din munin an rak mo ka si chun Hyderabad run India Prime Minister Modi thon thu poimo hlei che rel khom nak an nei lungkim tlang nak khal jiang mazat min an khen thei an bai sei mizan sim lama khan India President Draupadi Murmu in rampi ai o in zanri akil pi phone tuitumi Putin India ra tlong hi chun khaunak le ngiernak tampi laka India le Russia hi ziang tukin kan rak tha olawi mailam khala ziang tukin kan tuan tlangin kut kan kayo vi wauding si timi lailan takin atar lang si Ukraine ni swalam Donbas mun ram Zate'n kala thlu ding si tia Putinin rawaswang Ukraine ram ni swalami lungmei hol swa nak Donbas mun ram Zate'n la fai thlu dinga thutluk nak ka to azaw si tin Russia President Vladimir Putin chun leitlun pithein arel suak ka chol thuan rel khom naka Donbas kan lak ding thu hla hin chun jiang vek rel rem nak man ka pom thailo sitia January nilinia khan Putinin arel suak vulvaw Donetsk le Luhansk nak Donbas mun ram hi Ukraine ramisi ni swalam Russia thoi an ri tok nak santhon thu le an nun phungi min nei zet mi lungmai hol swa nak mun psi tutianga hin Donbas muni zatek somriat le panga chu Russia in an control theizawi azate la thlu lo ding in tha jang le ral thuam na sajeti kan tho ding ronga Ukraine hin thuthiam zatin in rakkian mai hai seutia Putin chun rau phai na rel Trump le Putin an ma raw rian tonok changa si se palai ve an tonoki an rel khom changa si se Russia lam chun rala dai thainak dinga chun Ukraine hin an leiram pol an thla mai tul tia an rel ringi Ukraine huai tu Zelensky chun chuwek e an leiram thla ding chu adu lo thuina el tuitum Putin Delhi awatlon tum khala hi Donbas mun hi tharum hangin nga kawin kala thau dinga city arel thu India Daily thu thang chain anun tarlang tuikar sungraw ria hin Donald Trump in Russia le Ukraine karlaka rel remnak theiding in special envoy team chu Moscow khopia avun thla re raunan thutha latha shortpot nak anun tlun thei mel lo
Russia hin American ramin kan ram ni karlak rel rem nak in nei pi ding le lungkim nak kan nei ding pol hi siat so pel sol ding teng in tum khimin ma an la si tia Ukraine chun Russia pu Ukraine ram pi ram leng lam tlang boy Andriy Ivanovi sibiha le phai chun Putin hin leitlun pumpi kan chan pol matlap nei lo thila in khoral pi re ro si tia rel vulvau Ukraine President Volodymyr Zelensky kalin Raldai nak ding rang rem chan nak tha an ra thleng zik ngai thanga city leitlun pompi kan zoom het laya Russia minor nak hin rel rem nak pol than sau lami hnekin voiziang mazat dung in sip pi ringa si hi tia asoi sel US in alau Phatsan Thei si tia EU hroi tu polin Ukraine ralrin nak an pe Ukraine rem dai nak thu la hin Americanin alau Phatsan Thei si tia EU hroi tu lu ban pol online athup te an meeting naki an rel thu German rami media pakhatasimi dear speaker chun arun tarlang German Prime Minister Friedrich Merz French President Emmanuel Macron Paul telin EU hroi tuluban Paul December ni khat ni an to mi hi an rel khom naka US inung le chang hi an lau Phatsan Thei men si tia lailan le pau khau Zate'n ralrin nak an pe French President Macron in Ukraine ram le an mi pi sahim nak ding thu lai fiang fel zati zakham nak pe chuang si lovin an lei ram thu la US hin zuari a Phatsan Thei nak ding chan si umasi Zelensky ranga hi chu tuksum za thilti nung umasi tia arel tu rong hi Zelensky aral rin hleiche tul zetia German Prime Minister Merz kalin arak relve German Prime Minister Merz ki polkin nangkhal kan ma polkhal in bolin game in le pit rero sitia arel bet hitoki ki pol atimi khi Russia silawin tuitum President Trumpin Russia le Ukraine karlaki relrem nak to adingi special envoy athlamian how to munram lami sumdong million Steve Witkoff le ama Trumpi amakpa Jared Kushner pol asokhi nakasi tuitumi EU luban pol Ukraine thu lai an meeting thup nak arapu swak mi khai khomi zautika Trumpin rin sanjate thami special envoy team hroi tu pani chu EU hroi tu pol hin an ring hlel na satia dear speaker thu thang chun atarlang Trump thoi remozet Finland ram president Alexander Stubbmanin Ukraine le Zelensky hi khipol kuta ek tanin kan tan thailo ding kan zau thuni kan ngai ven ring ring atul si tia arel chun Trump angai poimo zet mi pa NATO an general secretary ton lai Mark Rutte khalin ke khalin Finland president pai rel dan kha ka tom pi chia si Volodymyr Zelensky hi kan humatul si tia arel Ukraine rangi chan poimo big chana American hin phatsanin atan thei si tia anlung phan sak thu an rel chiao hi EU lu ban pol athupte an meeting na ka hin Poland rami an prime minister Italy prime minister Denmark prime minister Norway prime minister EU commission chairman EU council chairman tipol an telsi Chin info take out nakin anet kanon kharding tu Zing rang take out nak ding karun khilmi chu tuitum Russia president le India prime minister tonok naki anrel telmi BRICS timi thulakha Asia khomwal ni swa thanglami rampol si akhom chu ASEAN tin kan kau Europe khomwali ram si akhom pol chu EU tin kan kau European Union tibekin sile BRICS ti chu jiang si akhom pol son si ke o BRICS timi BRICS si songtel pol hi chu jiang khomwali ta tibek chonglon Thlak tlang zar zaw ton dingi si okhom ram polan si tui an ram Zate'n vunrel sela Brazil China Egypt Ethiopia India Indonesia Iran Russia South Africa chun United Arab Emirates ti polan tel si jiang bek pol koma si ti chu neta kan run rel le dingi asung tel pol kan rel thu lo ding BRICS rakdin tu tak chu ram lian si India Russia China le Brazil raman si hibang geopolitics anti Khua ram khel tu la tivek yang man theina kan nei lo kan na set bem si chun kan ram boy nak tivek lai kan clear thiam loading thu thang tivek kan rak ngai khala a clear na kan thiam loading churonga India lai kan lam za tang tuk ding kan ro achun a copy pol khi zau re rawla a tang lem loading ti ha fiang asinan a tang lo bem ding chu ka ti lo zau khal mai hlok nak ding rang lawa jiang man an ti du lo ti hi US rami si thokin tui India ram tiangin an Zate'n leitlun ram pol hin an ma long an du do to ti hi thei sela kan ha dam mai
thong ni le pakua kum June ni hlei ruk nia khan BRICS hi an rak din tuikum thong ni hlei ngai an chairman ton lai tu chu Brazil President Luiz Inácio Lula da Silva kha si Brazil Russia India China ram long song telan rak si lai chun an pol kom mina BRIC ti long a si South Africa are telkhin S an beti BRICS tia an kau ne tai relut member pol chu Egypt Ethiopia Iran Indonesia Saudi Arabia le United Arab Emirates ram pol an si BRICS song tel ram pol hi zau sela ram sango te te an si chuang lawi khiti ka pa chel chel hla o achuk pa ki chel chel an si hai jiang ro so an din sike atoina ki rel chun US tibek nitlak nak lam silaule Europe ram pol khin leitun hi an kutin an control tuk chu pol kut sungi si tal so I ma te paisa khan nei asilaule tui US dollar long leitluni ta fung asibik hi sinon loading in US dollar rin san lobi ma te dor thaimi din andu si sana pe US apawar sang ring mi khi thum andu si an sungtel zate ram kha komin mi pum zate hi billion pathum le point pathum si million thong thum zathum an si chu leitlun mi pum zate zate ki somli an ham thei ve ko khi ram khin an sungtel zate le ram huwa ki kom khom sela square kilometer in million som thum pakwa le point pasari akim leitlun ram tini an sumlut zate I zate kulron nga khi an kutan hum thei ve chu hi ram kha khol khotokhom polhin sungtel tharkhal an chawhlang ringi hi an sungtel rampol vial beng pakhat mangi sumpai re tok Thihhnawh chun sumdon ton Thihhnawh achang thei sia ta chun sumpai pakhat mangtang thei hi an du mi si ramkhat le ramkhat an sungtel pol Zatlak an ton chana si se an vung ril an vung ba chana Taungngo I somdolo tonin santhar vi wawa ading changmi ram ading changmi pol kom si kha an du si an pol kom min raswa thoknak brick timi tong fang hi Jim O'Neillin thong ni le pakhat kuma khan arak mang dai zau Brazil Russia India China rel naka tu hria chun ram khalong an khrol khoto chu sipoti an mai du dan chun niswa nak lam ram hi tampi rung tel hai chalan du zet ding chun khi Middle East tibek pol khal asan chu nitlak nak ram lam pol long in leitlun hi an kut sungen re thi an ning ve tu ki talso an du asi sia enok lai chapau thu fim milen nakin mai len a thason ti kha hi ram pol hin anak fiang to kherak si o tui jing kan thu than ding chu hi zatin kan du tok ri mai ding a chem tiang in ngai sakronga kalung oi ngai chain info ngai tu du dot mi nu le pa u le naw pol nan Zate'n ni man nom sun tha chiao lo